Llaqtayuqkuna willakuykunawan yachananpaq derecho usuchisqa kasqanraykum, Tribunal Constitucional uyarqun habeas data mañakuyta Javier Rodríguez Velarde tumpaskapa kontrampi. Paymi notaria wasipi chunka solesta llaqtayuqmanta mañarqurqa escritura publicata hunanpaq, huklawkunapi chunka centimusllapi chaninchasqa kachkaptin. Tumpaqmi kachkan Brian Ortega González, willakuyta aypananpaq derecho usuchisqa kasqanrayku. Chaymi mañakuchkan iskay waranja chunka qanchisniyuq watapi escritura pública hispichisqanku qillqapata chunka copiata hunankupaq. Tribunal Constitucional paqallariqnin kaq sala ukupim niramunku, llaqtayuq willakuyta aypananpaqa utkaymanmi yanapana ama nisyu qullqita mañaspalla, huk rantipakuna wasikunapi kasqanman hinalla, mana punim llapa qullqiwanqa chaninchachisqachu kanan. Kay tumpaykunapim mañarqukunku willakuyta aypanapaqpuni, ichaqa mana notariukunapa kamachiqnin ley nisqanman hinachu. Kay mañakuykunaqa hawasqa kanan copia simple hinallam, manam certificasqa copia hinachu. Tumpaqkunaqa nirurqakum certificasqam nispa. Kayna kaptinmi, Tribunalpi magistradukuna yuyaymanarqamunku willakuyta aypanapaq llaqtayuqpa derechonmi usuchisqa karun nispa.